ele o yese tu langa fa pe o fa titi al tatu fa ma o taimine ne wa mautinoa o lo fa wa pe na pipesi tatu fa mai le ngata I upolu nei ia fa pe fa na lia e ia nisi o vai nga o savai o taimi atola ne tau mai le aso tona ia naf o ile stona ia wa lua fe se lau iva sufa ia mi se la tu fa ta se le tu ato se lau fast food fa ese le mai le fiafia la sobre le tau mai la fiafia la stona mai ai I o la fiafia la stona sa fa mau nei luas ful lima ia maliu nei maliu e tele alfa na right I tono alva ai ia o tele o ngasinga semisela o le ape o le loto I falea le o le happy urban area a mata mai ai I faleata I sifo fa pefo ia mai maunga sifo o fa munga na ia le fa nga soronga o tatou tupui pui ia maneanga I ruma o lea o fa nga solo a ia le lunga tupui pui he alu al fa mo ai I tausanga ia o matou lo tausanga e pito ia fia a to sirisira fo I tele o maliu ia el tele la fa na lai ti la no mel to tausanga se a se ia se si lunga le luas fu tausanga vanga na ai le talavore to su fit tausanga le se mai el turanga pe maliu wai o taimi ho nei to tono luas fu ia fa na lai o lectono le ICU no ave ia fo le faistinga ina tele ai le last 24 hours we told fu fo I wate el fale ia sa ta fia e fa mai alo ai lau tele ia I mai na fa io o tangata talu ona ta fia io no se lau fitus fu maleiva about 60 to 90, 69 to 70% have been discharged home in status quo. One vai foi lá que ele o que se mai dunga de APCC kako general outpatient. In the last 24 hours, Saturday, yako 122 measles cases were seen. Yeah, malna numera to fitus fuktasi to e fale sa tong fitium to e fale. Yeah, o se vai ngalan na le fanga solongo o kako immunization ne walu pensila fia le mass vaccination campaign e luas fulu vadu teams e anga itono happy urban area amata mai I loto anu alu anga to amua alu le anga tonu le anga tonu le motu nei e fa mo mai ale le lo pasene e no fa solo lo le lista fa tai fa Italia alawa amata e lo tui fale ula malie a fenga le ava malu to ya fa solo na sa le mo ola telefone ne no ai to ala fa wa ave fo e team stai to do nga lui fa tasi ma tamai te so fu lo no to wifi ya to outreach program so ne fa nga yo ma ba yo mai la to e li fa yen tu pu a mata yai o le tu ranga la na yai o lo fa ma fa mo ia va nga le o no ile tele na mai tele o tangata wa maua ia mama di liu e fa ta ia la to complications so tamai o do yel polengo nisi fa pere o yel tui sa lo mautu lo se pasene lei ai Michel fan of right o fai ona fai tui ena fa nga solo lo le o to tele le tonu e o lo mautino ele fai ni tui o yel polenga te o to mo wel fa ma tulangan na de anga ia tatu nga ro fai nei
ia le foi nai tai do aso ma ave ia le update tatou kapeneta ia ma mai foi fautuanga la to ai mai I tūlanga e whanga solonga o fully enforced pēl tatou proclamation of state of independence for 30 days. So leo te lo leo whanga solo. Ia o tūlanga fo I pei ona iei ia te malanga inga le vā o tutuila mtatou o lo tele whawhitauri. O lo iei ni se o lo o fa mautu mai el mano Amerika Samoa e tasi ale me isio kwai ia le proof of immunization na tono le matanga renga se fo malo loina le tele la nisi sa fengita na talia ona ya to ese le o le matanga renga se fo malo loina le rotoil pepper la na le avel fautuanga I tato watunu mo ila to e malanga ya so ni mai pe ia o mai pe nei ia e mau atu se pe pa fa mau ni o mona fai tui ia le malanga atu ia Amerika Samoa o le fa tuina te leo pe o le shipping mal tatu va lele ele le o le siaki ele yo ele siaki ele yo yo wa pe se yo o le va ala lo ale te nei na ia fa fi tauri le sa ve se fo il version te nei en tafi tanga te to sfuru montupu ia no se o le pepa na tumalato e le o le pepa na live a mai ia le finangalo o malo Amerika Samoa e watu te leo nei mele ni mea tatau te whaia o le atau te comply regulations patu unga na mai Amerika Samoa ia wale la to fui inga pe na iai ia ona nafi o nil taiao le sa o nafi le sa fa ngasono mai e te me ave sosani al taiao nei le wa matai le ngasolo ngol faingo tu yo sa vai il mutele sera fai sa lo se fubu the fudu fanga is le los fudu teams la wa post sa vai o la tu fa fo ila it fale mai sa pai te lo teams o falalo e lua teams sa tau e lua teams e fa popo I teams ala ia e voi teams o ta vale nga solo ai tu e fale o committee ma fo nga lue fa tasi masuyo tamai tai masuyo le malo e fa ma popo ne anga ia tu e au fai tu e fai ola tu tui sa fotu pe tonu teams la yo ia le fo e fo nga vai po uri la ta pena pea ai ai ni mai tinga ina o fai tu atol na yo inale ata o toima ave ai ele vainga to see the far teams lo to wai ia ma fixate I market so ani ia faingo fi tangata no I fai ola tu pui ia o tulanga na le tapenanga mal tatu talia tu le matu ia ma le ngongole o le special misele tono tato tunu